isoko rya Bujumbura ariko zako byose byaheze la conseil d'administration iraza ko isohoka ko twodebruka amafaranga kugira batangure ibikorwa inzego zitarashirwaho. Nicyo cyari gisigaye nacyo nyine cyakozwe, nibaza ko icyo cyanyegeye cyo byose bizoba bikwiye byankenerwa hama dutangure gukora. Hama muribuka ko twayikoze ko ari PPP itasizemo amafaranga ya one investment groupe ikira izo kibandanye mobiliza ko si igikorwa dukora mu gushyiramo amafaranga twashatse gusa do secteur privé yuko yo kwinjira niyumve ko ari yo nyene. Kuko ari abana bataciye kwishyura umunsi ba developer des applications c'est à nous de les accompagner. Dans son sens rero nagira mvuge nk'ubu mu mapriorité dufise muri ministère ya finance igihe cyo économie numérique nuko twifuza guha accès à l'internet à 1000 écoles. Ni nicyo gituma mwabonye ko irene turajyatevye kuko bavuze ati iri barabara rizocamo imiduga ikomeye uriyo kugira 6 cm gira 9 cm ko zizoca rituma bakoresha rya Kigoma. Ni naho amafaranga yari yateguwe ubwa mbere pour 45 km atasuye kandi gukwira kuko ils ont revu à la baisse, ils étaient obligés kuvuga ati twasumissionye ari 6 mm mugabo tuje kubaka ari 9 mm eka tugabanye le nombre de kilomètres. Robert yavuze risque budgetaire gisata kijejwe ama risque niki nicyo gituma mubona bijya byo gushaho za figa kugira abaronke biga twoba mwabivuze muri sens ya secteur privé ngene secteur privé yoronka amagaranti n'ibiki byose nibaza yuko ayo ma risque budgetaire bishobora kuva ko bishobora kudufasha amakwiganya abanyagihugu ma service financier kwegereza abanyagihugu les services financiers. Nous sommes parfaitement d'accord. Nous urabona ko turadecentraliza amafaranga niko turashiramo aba comptable public nibo bazoje ajya amafaranga turiko turaronka. Mugabo mu comptable public abafise compte muri BRD par exemple ko ni dushaka yuko kira muri tumuha amafaranga tuca dusubiramo iby'amakonte y'amasi ya leta ugasanga bariko barakoresha amafaranga uko ariko kose. Muri icyo dans instruction c'est yahaye BRD par exemple yuko tegezo kugira BRD dans chaque province par zitanu nkabo umuza berberazi kwitegezo kwegereza hariya dabo kuko benshi baza ahantu ibintu biko biratera imbere. Berbe maze kujaho n'ama service financier yandi yojaho hama dukoresha n'ama service electronique ama service financier electronique nayo nyene kuko na nyene aratora inyishu izo bibazo cyane. Berbe yagiye n'abandi baza ko boca bagenda ko handi hose nibaza yuko zibazi hari hanyuma ahantu ari kure naho les services financiers électroniques nazo zofasha. Honorable Amélie yavuze ikintu cya secteur primaire irrigation grâce aux partenaires twavuze ibintu byo kwiriga ne twavuze muri nakamuga birimo indane ne mwasoma le document birimo la même chose ku bya stockage birimo najya amasero y'Igitega ndazi ko les discussions ziri avance hagati ya Braludi na ministère ivuga ati bijya bigori mu kuko nk'ubu cette année nous avons un moyu ya 25 000 tonnes déjà bamaze kuduha 50% y'avance n'icyo bari barakora mu nzoga. Mugabo ni bashima yuko hajya bibikwa ko ils sont obligés kujya ushaka kwa gupima yuko bigiri mide yuko bimeze neza imbere yuko babikoresha. Bavuga ati twe tumaze kubigura mukadushira yo tukoca tugira donc il y a kimwe avec les japonais la même chose biko tuyumva yuko dushaka gukora ibintu nk'ibyo kuri don japonais ko le don japonais twayira mu forme bitoro twayira mu forme y'imiceri amafaranga agishika plus de 60 miliyari yicaye kuri konti mugabo bavuga ati dukora ibintu twumvikanye. De réflexion ziza muri yo sens yuko kore dushaka kuyakoresha mu by'amasiro naho les discussions zitarabutisa baza yuko byo dufasha kuri stockage. Honorable Chiza Ernest yavuze RN3 aravuga ya particular ko na Chiko aravuga particular na Soja Saturn kuri parti ya Gitaza Rumonge na Soja Saturn arabaye suspension ya contrat mugabo barasuye Florence Soja Saturn irasuye kandi yaza nico gituma nk'ubu twashyizemo amafaranga muri no bije nyene byo kwimura ry'amapoto ya Regideso BBS na Onatel byayo ba permit kwagura ibyo biko birakogwa ijya parti ya Chiko la même chose haragiye arabo mutu ya régularité ko ijya parti ya financée par Zabadea inayi financée par la BAD
hagiye araba mu tugorane nacyo gituma abonye premier ministre yagiye kugira c'est un coup niko birakogwa ibyo gushariza ibisagara nabyo nyene ubu tugira turungike presque 100 millions mu commune kugira babikore bose bafite les mêmes moyens mugabo nkuko son excellence yabivuze ifo yuko tuba dufite un plan kugira mwese ni yabikora muri sense yiwe muri sense yiwe tuzosanga twagiye muri logique de consommer mugabo twashyizeho amashugwe twirasire yuko tuzomentera ibyo bintu ko turakora nitubikore tout simplement ko yabaye yavuzwe n'umukuru ama tutashyizeho nyine tuzomentera. Nibaza yuko la même chose ku amatara naho natanze exemple zo kuri aeroport na he nuko ari ikintu tusha directement namavuga sino twavuze Igitega tegeza kubigira mugane twobikorera rimwe hose kandi ari n'ama projet mubona ariko arakogwa bya projet 30 combien collines avec Badeya ou tugira extension ainsi de suite muri optique yuko tuzabya by'amatara isoko rya Bujumbura ariko zako byose byaheze la conseil d'administration ibaza ko isohoka ko twodebruka amafaranga kugira batangura ibikogwa inzego zitarashigwa nicyo cyari gisigaye nacyo nyine cyakozwe nibaza ko icyo cyanyega ejo byose bizoba bikwiye byankenegwa hama dutangure gukora hama muribuka ko twayikoze ko ari PPP itasizemo amafaranga ya one investment groupe ikwira izo kibandanye mobiliza ko si igikorwa tukora mu gushyiramo amafaranga twashatse gusa le secteur privé yuko yokwinjira niyumve ko ari yo nyene cyo nibaza ko cyagitangura tamisi myinshi ekumara deuxième vice ya bagikorwa kijyanye no kugira ivyigwa imbere yo gutanguza introduce ibitego bishasha nous sommes parfaitement d'accord ko vraiment ubu twavuga politiquement mugabo les techniciens ni ba récupérer ibyo politiquement byavuze kugira bavyige neza donc twasanga turi muri tout simplement tugakora ibintu kugira donc byavuzwe mugani dufata umwanya wo kubiraba hirya no hino mugabo no munsi nimwarabita ikintu cy'amavuko on n'est pas en train de tâtonner on part avec des chiffres ariyo politique yo kugwiza imbuto ariyo politique yo kuyumvira nke tuzogurisha ndazi ko yo déjà des négociations des contrats tuzoshorera donc ni logique la chaîne de valeur atari tout simplement kuko urazi abagwiza tuga muri privé bari kubarinstalla ma société yo gutransforma déjà ils sont en train de se projeter donc icyo ni kintu cyiza nibaza ko gitandukanye n'ingana amavuko yaje muri 2025 toujours mu kwigira mu maherere twuba twaragize dans le passé ya turabe yuko twoke amakubaka ibi bizabiraho bibomoka arige naho nyine usanga ari twe twenyene baduhaye amahera kwi ugasanga byo bari bagiye ama etude mugamo kubishira mu ngiro ugasanga aho kubishiraho EPCR ya 9 ugashira mu 6 ugasanga isima baguhaye kuvanga ucyuvanga nabi naho no bana ya prévoyer ari exemple ngunda ko yo ndiko na discuter n'umuntu mu société yubatse amabarabara ngaha menshi avuga ko bamugora ainsi de suite na cyenda mu gihe nifata amabarabara yose bubatse entre 2007 na 2012 ndashobora kuyasita imwe zibiri zitatu n'amabarabara yose bubatse après 2012 ucyuya compara reka ndaba aya mabarabara mufate Muyinga yubatswe n'iyo société mufate Peuple mu Burundi yubatswe n'iyo pa Peuple mu Burundi Boulevard de l'Iprona niyo yubatse mufate Chaussée Prince Louis Gasore niyo yayubatse muke mufata n'indi barabara yiga nibaza ko ari izo gushika uno munsi ubwira ubone ikinogo muri izo barabara c'est très rare cufata rero Bucyonyori niwe nyene yubatse Bucyonyori muke muraba Muyinga Gitega niyo yayubatse muke muraba RN5 niyo yayubatse namubwiye ni genda wiyumvire icyabaye mu nyuma nuko namubwiye ni mu nyuma usanga waracitse umurundi c'est très simple kuko les faits zirerekana neza yuko c'est pas ubuhinga buze ariyo quelque chose cyabaye rero no kuvuga rero naho no banagize ivyigwa mugamo kuza kubikora nkaca ndabikora uko tavyumvikanye abari wa impolene
Donc hariho n'indi aspect ijanye no gukunda igihugu twebwe tuza kuraba ivyo nyine kuko ibyo bintu byose byarabaye reception byose byarabaye reception na kibi kitabaye reception tuko turaganira cyambye ati jya muhinga uri twe twashizemo kuri zo cyama makamyo nishaka ni gute bombwi barabariva ku mupaka ko tazocyama makamyo ko mu passage tazomubwira ngo reka kuhaca aho hantu. Ni nicyo gituma mwabonye ko Irene turajyatevye kuko bavuze ati iri barabara rizocamo imiduga ikomeye uriyo kugira 6 cm gira 9 cm ko zizoca rituma bakoresha rya Kigoma. Ni naho amafaranga yari yateguwe ubwa mbere pour 45 km atasuye kandi gukwira kuko ils ont revu à la baisse, ils étaient obligés kuvuga ati twasumissionye ari 6 mm mugabo tuje kubaka 9 mm eka tugabanye le nombre de kilomètres niko bakibagabanya ibirometero bica bisa kucyo tuzokonda ni mafaranga kubera yahuye n'abantu bamubwiye ati twifuza ibarabara rimeze gute rizomara imyaka 30. Ni muri yo sanse rero no kuvuga ibi byabaye byo kubomoka cyangwa iki kenshi ni twebwe twenyene tuba tubifise mu ruhare. Amaikola regime d'internat abana badafise ibitabo ko mutubakujya twubaka inzu twavuze ko dutanguye intebe kugira twevite ama message yo muri WhatsApp ya misi yose imvukirane muterera abana bicaye hasi tugiye kuraba les besoins zose ça demandait 18 milliards muri budget ya 5017 milliards. Ce n'est même pas 1%. Tuwasabye ati muduhe expression des besoins réellement kugira tubone ikibuze bazanye intebe zibuze tuzigwije na 70000 18 milliards. Niko gufata ingingo ati 18 milliards katuziba abadeseye mukoresha intebe ikibazo cy'intebe gihere ubu rero tugiye mu byo kurokrita abigisha ubukurikira tujye mu ibitabo mugabo murabe na mwaka numwe tudafise ibitabo bisohoka muri RPP. Le projet Samandari yatwara nta kindi yari igejwe byari ibitabo gusa muri Banki Mondiale mugabo twamaturiko turagura ibitabo misi yose c'est anore rero kuraba mwe dukoreshe amafaranga. Mwavuze cya complexe ya Brema brevet pas iki cadre legal nibaza yuko ico cyo kwigwa neza mugase nibaza ko ari cadre legal yabazibira ko inzu Maria leta shaka mu cadre legal zitandukanye nibaza ko kitotera ingorane cyo iyo cadre legal. Ibibazo bya bagizwe na Honorable Jean Claude amakenga kuri collaboration entre le secteur privé na secteur public nyine bakorana ngene primaire itunganya itavuganya na secondaire nivuga na tertiaire nico gituma mubona ibi bya cadre de dialogue bishijaho kugira cyo turavugana ibibazo nk'ivyo ndazi yuko Honorable Suguru asanzwe ari mu serukira CFCIB nuko duhura le privé et le public kugira cyo turavugana ibintu nk'ivyo nidukora ibintu nk'uko umenga turi abantu batatu mu gihugu mugato constitue un tout ama tumenye icyo dukora gifite impact gute kunze na aho rero twacha dutegurira hamwe imigambi nico gituma nka projet prête ibiri mu leta ibiri mu by'amalaboratoire imugaye kacia bazoca ba les petits moyens entreprises 80 uburyo bazakompanya mugani bazakompanya à côté de ça il faut quoi laboratoire certifié ko ni nakora nk'iri chupa mugabo nashobora gushora ngo ndeze Tanzania nacyo mandi kunakora iyo collaboration dufasha cha digitalisation yo ku développement du capital humain ça c'est incontournable. La révolution indiciaire dusize la révolution yindi numérique iradusize ubu rero uravye murindi intelligence artificielle iriko aho rero na choix d'office mugala bonne nouvelle kuri ivyo nuko ari domaine ushaka kwiyigisha atawundi muntu ukeneye kwari abana bataciye kwishura umunsi ba developer des applications c'est à nous de accompagner dans son sens rero nagira mvuge nk'ubu mu mapriorité priorité dufise muri ministère ya finance igihe économie numérique nuko twifuza guha accès à l'internet à 1000 écoles na 1000 centres de santé à travers le fonds de service universel. Le fonds de service universel na mafaranga uno munsi dufise ayarenga miliyari 10. Aya mafaranga na handi ava amafaranga uko duhamagaye baca bakata mu operateur yose kaje muri iyo fond
ça fait imyaka myinshi ihari mugabo ya mafaranga akora ahantu agenda guteza imbere ibintu nk'ibyo. Rero twihaye ihangiro yuko 1000 écoles tuziha antenne Starlink cyangwa connexion ya BBS niki kugira idufashe kugira suivi ibikorwa birakorerwayo mugabo tubona access à internet cyo tugira amapole tututu antenne iri ngaho n'abari autour baci barwa access à la connexion. C'est une façon de subventionner. Ku bitaro la même chose kugira zishoye gucommuniquer ainsi de suite. L'équipe yaragiyeho twatanguriye mu mashuri no muri no mu centre de santé n'amahopito. Mugari duhebe byakozwe kera turabi byakozwe twajya tubibandaniriza kuko il faut pas ko twama turiko turubaka bya bindi kuko ari plus de 300 écoles déjà bari baze gutanga ama machine iki mugabo nitugarukira ngaho cha turaba yuko n'ishure dafise umuyaga nkuba turabikutuye nka kit solaire. Donc iveni nibaza yuko kugira abana bacu nibaze baratinya telefone ni benshi twiganye muri kaminuza batinyi machine gushika umunsi kubera iki yarageze rutari. Aya tuvuga ngo bayiletre ari abayiletre numerique biriho ivyo imashini uko bayimuhaye umuhaye ni document ku mashini utamuhaye ga discours urupapuro ni yemera. Donc ibindi biraza kumugora or twabuze ibintu byo kugabanya nitwasitigezwa kuza turiko turakoresha amapaperasi uno munsi. Nibaza rero ko vyo dufasha rero abana bacu nibaze kuba uno munsi ndamukuye ngaha yize naho yize Saint-Esprit akira amashuri meza mugashitsi hari araba DPS kwasanga abana bari avance en terme y'ibyo. Ni logique rero turimo kandi bobo ikiryosha abana barafata n'ingoga gusumba abantu bakuze. Ibibazo byabagijwe na n'interano zabagijwe na nyeniteka yavuze ikintu cya capital politique kimwe cya capital politique. La réflexion niyo twatanguje ifoko tuyibandanye twiyumvira igisagara capital politique ifise ishusho iyi niyo point de départ au fait ko tuvuga ati ishusho twifuza capital politique ni ikituma yuko udaza guceka kabarabara nkazazi nizo mwijabe imodoka zibidashobora kubisanya bica bimenya capital politique yifuza imeze gutya ifoko yoba yose tuyishira hasi. Niyo tuko turavuga la planification urbaine rero n'ikintu cya schéma national d'aménagement territoire nishura honorable epipodi cyo yabagije ku mafaranga twaronse muri FOCAC ni 14 millions de dollars niyo gouvernement chinois yemereye Burundi. Nuko twumvikanye yuko 7 millions aza gufasha muri schéma d'aménagement territoire ni du permettre kuorganiza igihugu ugiye tumenyere zones agricoles niziye naho tutaratangura kuharima umuntu amenye ko kizira kuja kuhashira ikintu durable. Menyere zone géologique minière niziye menyere zone touristique niziye no fiske tuziro gishikira mu gitabo but iyi ni zone interdite kirazira yuko tuza kuhagira. Yo travail kirakorwa ko barasavye bitandukanye iri biko kirakorwa muri best l'information ya nyuma d'office nuko la partie chinoise isoza guforma abantu kugira twexploiter d'abord ya mashema directeur yakozwe kera bituyi nayo nico tubita hanyuma cyo tubandaniriza ko amashema directeur bashira muri munsi araba tout simplement les zones d'habitation na tena nagira l'intégration y'ibyo bintu byose tweko turavuga. Ico rero nibaza yuko kizoca gitanga inyishu kuri Gitega ama tuvuga ati Gitega niyo ikurikira ko twumvise ko buhumuza dufite devoir à domicile yuko tutunganya buhumuza ikagira amakartier ameze neza ababa ibuhumuza mutire attention ibaze kutwubakira n'importe quoi ibe quartier référentiel bafume bubaka inzu 200 ndiko naraba deuxième vice ko ndazi ko mbifise mu ruhara hari ni bahakore neza ubu hari bajaniranye. C'est le bon moment de planifier pour buhumuza twifuza ko mifoto kuko hona droit à l'erreur d'office dutangura à zéro dufume dushyiraho au moins 50 maisons aga quartier gase kujya kwa quartier oyiwa ya kera abayizi harimo amatara winjiye indani ya vetu ndibuka 2094 icyumba inzu wayiri ha 2000 francs par jour
yacagiye yari reference. Ni kuvuga ko byaronse umuntu aravyiga neza nijya yibubumuza rero yoba quartier référentiel ku buryo umuntu ashitse amenya ati byose birakwiye, amatara arahari, amazi arahari, connexion irahari, security irahari, byose. Amatwe Bujumbura twamaze kujya mu Kajagari turabenye twosfitira rero kugira dusuye kujya ku murongo. Cyamazi yatanganyika nyine tuyabyaza umusaruro. Rero Regideso barabizi yuko assez de voir à domicile ibyo kumavuga ngo dufite 150 miliyari kuri konti.